Sangona sihlobo sibingelelwa Ngiyabonga bantwana basephalameni ukungithwala ngale ngoma iyangithinta kakhulu enhlizweni yami bantwana bokuphalameni ngoba siphambi kwesihlalo sasezulwini siphambi kwaNkulunkulu kade sihleli noNkulunkulu umhlangano wonke bantwana basephalameni enkulunkulu ephakathi kwethu isimangaliso leso bantwana bokuphalama ngoba ngokomlando mhlambe wethu nangokuzazi bethu
bese ngiyibona abantu ngathi makubizwa abantu ababizela into enkulu mhlambe babizwe. Kodwa isimanga senziwe uNkulunkulu uthe mayebiza abantu bakhe ethi ngifuna abantu abazoba isampula lomhlaba ukuthi umuntu wami ubanjani mayesemhlabeni. Nathi sayithola sesibizwa abantwana basekuphakameni. Siyohlala njalo sikuphakamisa lokho ngoba uyawuthi noma uyabheka emuva uthi uyacabanga ukuthi bekungani uNkulunkulu mayifuna abantu bakhe afake nami phakathi. Isizathu ungasiboni ukuthi ubone ukuthi uthando lukaNkulunkulu lubanzi kujulile njengolwandle. Amen. Silapha ke bantwana basekuphakameni ngeke ngisho njalo ngithi okhokho bethu babe ngabantu ababemhlupha kakhulu uNkulunkulu ngeyigemegeme eziningi kodwa wayelokho uNkulunkulu njalo kubo ngoba umsa wakhe uhlezi phakade ufuka sikhumbuza ushembe lokho kwake noma esebenzeleni uNkulunkulu okhokho bethu kodwa kuhambe bekhohlwa. Sikhona isilwane ngapha ngakithi okuthiwa indibano baye bethi ke masibaleka masike sasithela nje kulokho kusihubhayo siyakhohlwa bese sidlutshana yophinde kuqhamuka isitha futhi sisihubhe masike sasithela siphinde sidlutshana. Babe njalo ke okhokho bethu wawungeke ukholwe ukuthi ukuhlubuka kwabo kwakungakanani kodwa mawubala izinto uNkulunkulu wazenza phambi kwabo phambi kwamehlabo bengayiphuphanga bengazange bayixoxela beyibone ngamehlo. Bake badla ukudla okuvela ezulwini kuphaka uNkulunkulu uqobo lwakhe bakudla basutha bake badla inyama evela ezulwini bake kwamamanzi abahlonipha bedlula beumkhosi omkhulu engcwele kaNkulunkulu. Kwamamanzi kwamulwandle kwenzeka yonke into abantwana basekuphakameni into engeke yenzeke ngokucabanga komuntu kodwa uNkulunkulu wethu enamandla amakhulu kusho njalo iBhayibheli injengamazulu ephakeme ngicabanga ukuthi iphakeme kakhulu. Kodwa babe ngabantu abanjalo babe ngabantu abakhohlwayo babe ngabantu abahamba bakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ungenzeleni. Ngiyacela uNkulunkulu wasekuphakameni singabi njalo. uNkulunkulu esimemeza sihlale sikhumbula ukuthi bake bawa phansi abantu ngapha nangapha ukudinga bewisa iCovid-19 isifikile kodwa uNkulunkulu lesihamba phambi kwakhe abantu basekuphakameni nohamba phambi kwethu walula isandla phansi kwamanazo kaNkulunkulu wonke. iCovid yawesaba yahambela kude yawabalekela. Amen. Ngisho njalo mangabe ngixoxa emsebenzini mase ngikhumbulele uNkulunkulu sengikhumbula ukugcina sekaNkulunkulu bese ngibaxoxa indaba abazazi ithi kanje kwafika iCovid yakuphatha wena ngikhomba ngapha ngithi wagijima ugcwala intaba bakufaka endlini bakuquarantine bakuvalele ethinini ngathula ngathi insizwa sekuphakameni ngiphinde ngithi akuphatha nawe ngapha kwami bakuthatha bakuvalele ethinini bakuquarantine ngathula ngizwa sekuphakameni ngathi izulu lifuna ukwenza hamba naNkulunkulu asibuyile enkulu. Amen. Kodwa kusiyinto elula akusiyinto elula ngoba imanga indlela iba likhulu kwesinye isikhathi ibiza ukuthula faka ikhanda phansi uhamba indlela sekuphakameni ukuthi ungachazi ungakhuluma ungasho lutho uthi inkosi uyangibona na uNkulunkulu wangibiza emazweni akithi wangikhetha phakathi kwakithi ngingelutho ngikuyona nenkosana wangithatha inkosi yasekuphakameni wangifaka endlini yakho wangiqamba igama elisha bengingumagcino bengiyinto ephakathi nendawo engenagama emndenini kodwa ngathi mangingena endlini yakho wanginika igama elisha wathi ngiyinkosana yasekuphakameni. Amen. Wanginika ubuzibulo basezulwini wangikhipha kubuzibulo obangwa basemhlabeni uthi ngiyinkosana njalo ningibona nje na wathi akulutho lokho wathi namhlanje abantu abami ni ulibo lukaNkulunkulu ni ulibo lokholwa nizindla amafa zezulu ngingamakhosana ngokolibo lwasezulwini hayibo inkosi yasekuphakameni. Amen. Singakhohlwa lokho ngihlale ngikhumbuza ngasekuphakameni oyimanga indlela iba mide kwesinye isikhathi ufike lapha khona usuqalaza ngapha ithi ingoma ngababheka yabafowethu sinenhlanhla ke thina lapha sana noma siphuma ngasodwana emndenini njengeyintandane kodwa uNkulunkulu masifika lapha wathi intana mawusiyintandane wayesevula wayesefaka phakathi kwabantu bakhe abayingcwele abanothando sho njalo ingoma ezivule ngayo ithi inkonzo yakhona eyokuthula ithi uxolo nomusa
isho izinto ezinhle kodwa sekuphameni sathi masifika lapha kwesinjalo kade besibabaza sathi masibatshazwa lapha esaphuma khona kuthiwa sizoke sibone ukuthi lento izamayo yakenzeka yini ukuthi ukhona umuntu ongathi uzophila ngoNkulunkulu yedwa ukuthi sizoke sibone lento eqalayo uqala into ongeke uziyimeleke manje uzophila kanjani ngoNkulunkulu yedwa engihlale ngixoxa le ndaba kuthi angibuza kanjani insizwa lithi yathi bafowethu sihlale phansi sikhuluma kodwa bafubona kulento enzayo ifanele uzophila ngoNkulunkulu yedwa awuyibona lento enzayo ngase ngikhumbula indaba yexoxa umshumelo wakithi umshumelo Mtshanazi uthi ngelinye ilanga loNkulunkulu lona akaqala uba ubaba wethu wake ubaba bokhokho bethu kwakuthi noma behamba phakathi kwezizwe bethi mabeqhamuka bexoxa bethi uphi uNkulunkulu wenu bethi uNkulunkulu wethina uJehova umdali wezulu nomhlaba hawu bese bethi nina uNkulunkulu oyedwa bethi bona sinoNkulunkulu oyedwa qwi bese kuhlekwa kuthi hawu hey ngize nina uNkulunkulu oyedwa nje bathi noNkulunkulu oyedwa thina bethi uphi ipholo uNkulunkulu wenu bethi akabonwa ngamehlo uhlekwe kakhulu uyedwa inkinga uqala okwesibili animboni kwahlekwa kakhulu okhokho bethu kwabe hamba ke lonto ingene ingqondweni zabo ngoba amanye amadimoni ahlala isikhathi eside ekuhleka ekuncenga ukuthi suka kuloNkulunkulu suka kuloNkulunkulu umshiye uphi yena loNkulunkulu awumboni khona ukuthi uyezwa wasingani kodwa nje basilapha nje thina sibona abantu abangasho njalo ngoba nje bangixoxa indaba ngithi welula isandla sakho uNkulunkulu phezulu kwamakhanda ethu sathi mazingena izifo iCovid-19 ibawisa abantu ngapha sagijima iSoweto neinsizwa zana nomama bomkhumbu wezulu sifihla ngapha kuthiwa kulibuyayo emncwabeni mawuke waya nje hawu Nkosi yami akusayiwa sasiqhamuka thina sithi Nkosi yethu simakade simi phambi kwakho singene emncwabeni siyenze umsebenzi wonke sibuyele endlini sivuke ngomsombuluko sisemsebenzini Amen. sibafihlele ukuthi besemncwabeni ngoba uthe usemncwabeni bazokugcuma babaleke bakushiye ngoba abantu bomhlaba abazi ukuthi ingane enamandla kaNkulunkulu iyayihamba nokhokho bethu isekela amanzi ukuthi bakwele isekela imfula yamaJordani ihlisa amatshe ezulwini eshaya abantu bafe namhlanje phakathi kwethu abe ngakwazi lokho kodwa bazoyithi Amen. sihamba noNkulunkulu ngibaxoxela ithi aniphathi iCovid-19 phakathi kwami bazi bathi lona wesibili simphinde kwesibili eofisini kwathiwa kungcono ngoba usujovile ngeke isakubulala ngathula nje ngababuka kwathiwa yasukuma inkampani yathi lethani certificate yathi ungena certificate ngeke usangena lapha eoffice ngathi Inkosi yasePhakameni ngathi nakho-ke ngathi idimoni langithola manje ngase ngiyacabanga ngumfana sephakameni ngathi lo hulumeni unjani lo hulumeni manje kwathiwa sekumthetho awusangena esangweni ngathi ngizongena mina amathi ngizongena Besinikali ngiseNazaretha. Amen. Ngiyadumisa abantu basePhakameni ngoba sibuye kushunyezweni sibuye emhlanganweni yatshengula njengamathole abantu basePhakameni kusifanele lokho ngoba kade siyancela kade sidla sesisuthi ngumuntu wasemakhaya ngangabona amankonyane mayisencelile ngonina bawo ayitshekula adlale sizele lokho abantu basePhakameni ngizela ukutshekula nami phambi kwesihlalo sobukhosi ngizobonga phambi kwaNkulunkulu ukuthi uthe mayibiza abantu bakhe wayesengibiza nami isihloko engikhuluma phansi kwaso sithi indlela zabantu neindlela kaNkulunkulu. Amen. Indlela zabantu neindlela kaNkulunkulu umehluko khona abantu basePhakameni umehluko khona ithonda basePhakameni wasithwala uNkulunkulu wasithwala indlela yonke kwenzeka into ezinkulu abantu basePhakameni kwenzeka imangaliso kwenzeka izinto ongazazi into ongeke uyikholwe isho njalo intombazane enye emsebenzini ithi kodwa Nkosi yami lo uNkulunkulu wakho esinyamesaba lo uNkulunkulu wakho ngoba wena uhamba noNkulunkulu abantu bayabona ngishawa uvalo ngithi abantu bayabona ukuthi ngihamba noNkulunkulu mina ngiyabona yini ngihamba noNkulunkulu ngikhona leyo Nkosi yokuthi kubona abantu wena ungaboni kwakunjalo kokhokho bethu babe ngaboni bahamba noNkulunkulu kodwa izizwe zayibesaba zibona bahamba noNkulunkulu labantu abantu basePhakameni ngikhuluma leyo ndaba ngikhuluma indaba yethu ngikhuluma indaba yokubizwa kwethu ngikhuluma indaba yokukhethwa kwethu bathi ke uzohamba noNkulunkulu yedwa uzoyenza kanjani lonto
ngoba indlela zabantu zasemhlabeni zithi ufuna mawusukholwe uNkulunkulu busuba nezinto ezinye ozohamba ukhosela kuzo, hamba ukhosela kuzo welekelela uNkulunkulu. Thina amaNazaretha kaNkulunkulu sihamba noNkulunkulu oyedwa ongalekelelwa, ongasizwa ngalutho, oNkulunkulu omdali wezulu nomhlaba kuphela. Amen. Wasikhetha abantu basePhalamende loNkulunkulu, wasikhetha ngothando lwinqaba. Wayesesibiza ngamagama ahlukahlukene kodwa akudumisa yena angcwele. Abantu basePhalamende nginovalo ngoba lokhu kukhethwe esikhethwe ngakho akufani nokunye ukukhethwa. uNkulunkulu ethi ngidumiseni ningikhonze, ngiyoba uNkulunkulu wenu, ngiyoba uyihlo kini, ngiyoba izinto zonke. Isho njalo incwadi, awusifunda incwadi. Siqale incwadi kaPetro kuqala 2 from verse 9 to 10. Petro kuqala 2. Awekhaya lokuthula jabula nathi. Awekhaya lokuthula jabula. Petro wokuqala Verse 9 and 10. incwadi kaPetro wokuqala isahluko sesibili kuverse 9 no10. Kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, ubupristi obobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo, ukuze nishumayele ubukhosi balowo owanibiza niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Ekade naningesiso isizwe, kepha manje niyisizwe sikaNkulunkulu, enaningahawukelwanga, kepha manje nihawukelwe. Amen. Amen. Niluhlanga olukhethiweyo, lobupristi bobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo. Ithina labantu basePhalamende. Amen. Singabantu uNkulunkulu uthe mayibabiza lapha, wayesethi ningamakhosana, wathi ningabangcwele, wathi ningamakhosazana, wasinika konke amagama obuzibulo, kodwa ubuzibulo basezulwini. Singabantu abakhethiwe kanjalo abantu basePhalamende. Ingakho ke ngithi indlela zabantu neindlela kaNkulunkulu, ngoba khona umehluko omkhulu uma usukhethe uNkulunkulu. Akuyakufuneka kubonakala ukuthi njengoba wena uthi usuyakholwa njengamanje na, umehluko wakho yini phakathi kwabanye abantu. Ngoba uNkulunkulu uneindlela zakhe nabantu baneindlela zabo. Uma kufika isikhathi masiyongcwaba emzini yabantu, bese kufika isikhathi esiyinkinga kubantu bomhlaba, bese bakhona ukudideka, bese bavama ukusihlupha, uthola sekukhona ihlahla lapha. Hawu, yini manje lena? Manje leli hlahla uthi uyalalela, abanye bayaphikisana ngalo, bathi asemgqibeni, bathi asiye nale ekhaya, ngoba indlela zabantu zinokudideka. Indlela zabantu ayinayo indlela eqondile. Ingakho ke thina abandla likaNkulunkulu simele lokho ukwehlukanisa phakathi kweindlela zabantu neindlela kaNkulunkulu. Sathi masifika ke thina sebedidekile, bese sithina wathini uShembe? Wathini uShembe? Wathi lona esimbelayo lapha makavuke ngosuku lwesithathu ngakwembele ubona. Akakhuluma ngalutho ngehlamvu ukuthi leligqijwe phansi noma yayihanduliwe nale ekhaya. Kodwa abantu bomhlaba basala bedidekile, bese kuqhamuka ibandla likaNkulunkulu eliyizwi lezulu, bese likhipha indlela lithi uShembe wathini. Ngoba sonke isikhathi masifika phakathi kwabantu bebanga bedidekile, sithi wathini uNkulunkulu, wathini uShembe. Bese bedideka abantu. Hawu, yasike asikazicabange lonto thina besicabanga ngosiko lwethu,
ukuthi konje lento yenziwa kanjani kodwa ngokukaNkulunkulu ingakho abantu sephameni noma sinemshado thina iyethi imshado akukho ukudideka ukuthi mangabe Nkosi yami ngishadile noma kangishadile ngoba uNkulunkulu wathi mayifika phakathi kwethu wayesesifundisa ukuthi umshado ukuthi kubikwe ubudlelwane phambi kaNkulunkulu akusikho ukuthi uhambisa amancansi amangaki emzini womuntu wahambisa oblanket abangaki emzini womuntu kodwa umshado ukuvela phambi kaNkulunkulu utshela uNkulunkulu emele umpristi omkhulu noma umpristi omkhulu webandla ethi laba namhlanje na bawunkosikazi nendoda besizulu lemukela lokho bese abantu beganana akukho ukuthi awuzange waletha amancansi awuzange waletha ukuthi awuzange waletha ukuthi ngoba lokho kuyizindlela zabantu indlela zabantu zinjalo ziletha ukudideka ziletha ukungazi ngoba sisuke zenziwe ngabantu imvama izinto ezikhuni ziyafika nabantu abanotho bese kulaba abampofana bese becindezelwa bese bekhathazeka laba mpofana ngoba indlela zenziwa ngabantu zibe yitshe kuthi mawungenalutho bese kuthiwa lezi ingubo lezi nalamancansi awu50 nalezi ingubo eziwu50 nalezi inkomo nalezi imbuzi kuthiwa unakho ngakho akufanele ukuthi uganwe wena ukuganwa sokwenziwa into yabantu abanotho indlela zabantu nendlela kaNkulunkulu zehlukene abantu nasephakameni uNkulunkulu mangabe usumkhethile kuyaphela ukudideka kuyaphela ukungazi ukuthi kumele kwenzekeni kuyaphela uqagela ngoba uNkulunkulu mayehla eza phakathi kwabantu wehla nemanuali wehla nezwi lakhe wehla nakho konke akukho lapho kufika khona busudideka uthi manje nami ngazalwa ekhaya nginesibongo manje nami angazi ngifuna ukushintsha isibongo angazi ngenze njani bese uyabantu bese behamba beyokuvumbulela imoya esiyalala enamashwa leso sibongo bese uhamba uyozethula kuyo busu uthatha lonke usizi nakho ukuhlupheka kwaleyo moya ngoba izindlela zabantu ziyokuhlehlisa zikusemeveni kodwa indlela kaNkulunkulu zithamba mntanami thatha umnikelo uhambe uye kuNkulunkulu umtshele uNkulunkulu ukuthi namhlanje naNkosi sengishintsha isibongo namhlanje na ngingokwa sibanibani bengibiza isibongo sasekhaya komama sasekuthini kodwa namhlanje na sengiyashintsha ngibiza lesi sibongo ngiyacela uNkulunkulu wasephakameni ukuthi ungabikho kubi okungivelelayo mangishintsha lesi sibongo amen uthike izulu umuntu uzalwa nebongo embili mhlambe akunasidingo nabangako sokushintsha kodwa mawuphethe isibongo mhlambe isibongo nje owasithola mhlambe umama wakho wakana nawe uyahamba uyotshela uNkulunkulu kuse ngiyaphuma lesi sibongo sengena kulesi buse utshela uNkulunkulu kodwa amuko yabantu bazothi hamba uyothana laphana bathi khipha inkomo bethi shadisa abazali uyokuyuma napha ukuthi mawusukwenzile konke lokho buse ungena phansi kwesibaya semoya emisha esazokuhlupha nabanikazi bayo ebahluphayo bana sephakameni bahlale bekhala abantu bethi shojala insizwa yangapha ngakithi ithi selongashintsha isibongo yahlupheka ithi ngangifunda mina ngangiphasa esikoleni kodwa ngashintsha isibongo ngabiza lesi sibongo ngiyahlupheka yini edala lokho ukuthi wathatha indlela zabantu wahamba wayothula emoyeni eyizitha zabazali bakhe wayothula emoyeni eyayingabafuna abantu bakubo yayisingena empilweni yakhe yayisimhluphekisa sibenywa kanjalo kodwa sekuphakameni sabizwa uNkulunkulu ngobizo lwesimangaliso wasikhetha phakathi kwezizwe zonke wathi nina ngabami kuyakube khona ukulwa bethi abantu nithi nina niyibandla elinjani elingafuni amasiko nithi niyibandla elinjani nina nileli bandla lisindisiwe ningamatha sindisiwe nina nilo namasiko angeke mina ngikholwe leli bandla ngobe lamasiko kodwa ushembe akashongo njalo wathi leli ibandla likamenzi wezulu nomhlaba wathi ukukhoza kwethu konke wathi ukudumisa kwethu konke kuyoba semthethweni kaMose wathi ukwazi kwethu wathi ukugcina kwethu wathi ukukholwa kwethu kuyoba semthethweni kaMose lokho kuyokusiza ngoba siyothi masithandaza bisimthandazo yethu yemukelwe ezulwini ngoba sebesiphilana ngani ngemthetho kaMose ayisefika amaNazaretha esengene ukuhlubuka ayisethi leli bandla ibandla lamasiko leli
aselisusa kumnikazi walo umdalo wezinomhlaba alisusa kuJehova alenza ibandla engathi ibandla labantu bafuna indlela zabantu base bekwela wonke amasiko uShembe wayefikile lapha amasiko amaningi wachitha kwakukhona amasiko lapha amasiko ayethi mangaba amawele emabili elinye liyendiswa ukuze leli lizophila kodwa wafika uShembe wapha wathi amasiko kanjalo uyawachitha ngoba uNkulunkulu mayefika kubantu ufika hlukanisa amasiko asinengiso bese ethi amasiko amanye ayisinengiso kimi bantu abami noma ningabantu bamasiko kodwa bese wakhomba esilela ngilifuni asifunde incwadi kaLevi eSholonda isilapha 18 verse 8 ngoba kuba khona ukulwa phakathi kwabantu mase sifikile bethi hayi nenzani manje thina la ekhaya siyenza kanje nalento thina kulelizwe siyenza kanje nalento uyawubone mawuye emzini yabantu uyongcwaba ukuthi ukuphikisana kuba kungakanani angiphathe libandla engaphuma kulona makukhona lona suke liphethe ilist ligade ukuthi mangaka amaphutha awenzayo mangaka amasiko owaphulayo njengoba uzongcwaba nje ngwavele nanisindisiwe kufikele ibandla elisindisiwe bese iphathi ilist isondele kuwena athi asikwenzi kanjena ngokwesiko usubona la indaba kwami incwadi kaLevi 18 kwiverse ka30 ngalokho gcinani isiyalezo sami uthi uNkulunkulu ngalokho gcinani isiyalezo sami ukuba ningenzi nalinye lalawo masiko ukuba ningenzi nalinye lalawo masiko anengekayo ayenziwa ngaphambi kwenu ningazingcolisi ngawo ayangcolisa ngisize abantu abangayingcolisi ngawo ngingujehova uNkulunkulu wenu amen ngingujehova uNkulunkulu wenu amen baye besondeleke kakhulukazi makufike thina sibuka sibancane sondela impunga zakhona izokuhlahlela amehlo sikubheka ukuthi wenza kanjani bafuna ukubona ukuthi nanti ihlahla manje nizothini ngalo bese sisani lokho akusondele lokho la hayi manje ngizwathini uShembe sihamba noNkulunkulu amen asibona abantu abesabayo asibona abantu abasebayo abantu basephakameni mase sifika nezwi likaNkulunkulu elafika phakathi kwethu baye bethi bedideka bethi lokhu sikwenza kanjani bese sikhipha isombululo zasezulwini sake savimbana phansi nabanye kwangaphansi ongaphezulu bathi abanye siyacela ukuthi lengane yethu siyenzele lokhu ngoba sesiyifihla bafuna indlela zabantu sesifikile thina siyibandla likaNkulunkulu bafuna ukusifundisa ukuthi senze izinto ngendlela yabo izwa kanjani bathi bephikisana bechaza nabangakithi bechaza nabangalena ngezumoya wami ukuthukuthela ngaphakathi ase ngiphamisa isandla athi ngicela ukukhuluma kanti njengoba ngimisi lapha nje siyibandla likaNkulunkulu sithunywe izwi lasezulwini njengoba size lapha nje azili ukuzofunda asikwazi ukuthunywa izulu bese nizosifundisa nina ukuthi singcwaba kanjani njengoba sizongcwaba nje sithunyiwe sihambe ireport emuva asikwazi ukufika sithi sifike sangena esikoleni safundiswa abantu siyibandla likaNkulunkulu ngathi manje ngafuna ukuthi sifihle lo muntu wenu sithi lithambe labheka phansi inkungu sifuna ukusomisa sifuna ukusichithisa sifuna ukusisusa endleleni kaNkulunkulu sisifake endleleni zabantu kanti umbuso kaNkulunkulu uyagadwa ufuna intombi nezinsizwa ezogqamalaza zikusekele zikugade zingamnandi valo zingesathiswa nokusabekayo zithi lo mbuso kaNkulunkulu sizoma makukhona abantu akuthiwa amafela bukhosi bekungayini thina sifela ubukhosi basezulwini bekungayini lokho sinakunovalo ngasekuphakameni sihamba noNkulunkulu thema uNkulunkulu efika phakathi kwethu akaze ayifihla abantwana bakholwa wafika phakathi kwethu wayiveza wahamba nathi ngokusobala kwabona ngisho umhlaba kwabona ngisho abantu ukuthi nanti ibandla elinoNkulunkulu nanti ibandla likaJehova kwathi noma abantu bethi kuyaphela lokhu wathi uNkulunkulu nginguNkulunkulu mina angeke ngizwe ngabantu wasesiphakamisa leli bandla lakhe walimisa abantu basephameni sathi noma izitha ivunga mangapha ngapha wathi uNkulunkulu laba bantu bangabantu bami laba ngifuna umhlaba ubone ukuthi mangabe leti sigcwele umhlaba lento yami izoba nje
wenqaba nathi uNkulunkulu wenqaba nasephakameni wahamba nathi uNkulunkulu ngezigeze sabekayo wahamba nathi phambi kwabantu nathaze sesaba yabona uhambe noNkulunkulu uzwesabe uthi uNkulunkulu ufunani kimi mase ehambe eduze kwami kangaka nginjani njengoba nginjena nje njengoba ngingumuntu kazana njengoba nginamaphutha angaka endleleni kodwa lo uNkulunkulu Nkosi yami ngizowafihla ngoba ngihamba noNkulunkulu omkhulu kangaka hawu nasephakameni hawu khumbula indaba nasephakameni khumbula sesikhinye isikweletu ngihlale ngixoxa le ndaba kodwa ngizixoxa ngoba ukuhamba nezigi kaNkulunkulu akuyona into esiyicabanga kude siyazizwa abantwana abakholwa sasihleli phansi ngihamba nomvangeli uThusi sesihleli phansi sibona emehlweni ngithi mvangeli sizokwenza njani nasi isikweletu ukuthi umvangeli ngizothatha le moto ngihambe ngoyifaka lapha na ngithola lokho ngapha shop ngiyifake lapha bese ngithatha le mali sihambisa lapha ngashawa uvalo ngahlala phansi ngathi le moto ngikusabuya uyithatha usathane manje ngathi awumela kancane ngashawuva katatazela kahle moto iyahamba namhlanje ngasathana uyithatha moto kamvangeli namhlanje iyahamba mase ufaka lapha na akubuyi lutho lapha athi kulisathe kuphakameni izothwala lento ngase ngithawume kancane ngasathi awushayele awuze ngapha kumina ukuzongitshela kahle into eyishoyo wathi mayifika ngathi hayi sengiyitholile imali sengiyitshelekile imali esizoyihambisa le mali ngeke usahambisa imoto yesaba usathana uzoyithatha lezi imoto sayinikwa uNkulunkulu ukuthi sigijime siye kuyena mase siyinika usathane esandleni uzozemukela ayigodle ngeke siphinde sibe naso bantu basephakameni manje izulu selizwile sahlala phansi bathi uthola imali manje ngitshelekile ngathi khona umfana kade ngixoxela ethi nemali ayitholile mase ngivele ngakuyena ukusakule ngisho ukunqaba ube ngixoxela izolo ngathi letha leyo mali ungitshela ngayizolo othe insurance ikhokhile ngathi ngifuna yona leyo insurance ikhokhile ngithi bathawu wathi hayi letha bathumela account bayifaka ngathi mvangeli letha account ngithumele le mali lo muntu lapho efuneka khona bayithumela bayilethe account ayishaya account ayifaka imali ayithumela ngikhohlwa wona sekwene ngangino 2000 ebank ngikhohlwa ngangino 2000 yangena le mali yangena phezulu kwa 2000 bayithumela account esengine umvangeli bese kumhlola lasekwameni ngibona iaccount yami ilokhu inayo imali ayihambi le mali ilokhu ikhona ngisakutshela umvangeli ngimbuke lokhu ngimshushuzela ukuthi umvangeli amthindi lo muntu ayithola le mali aqale kumvangeli ukuthi ngithi akayifolelele ngoba isihambile uthi ihambile ke lapho nayi ngiyona ngathi ihambile athi umvangeli aqhubeka qoke ezinye indaba iyangidla lento ngithi hayi amthindi angikwazi kumtshela ukuthi umthintelane yini lengiqinisekisayo ngoba ishilo ukuthi send FNB to FNB alenzeki futhi ingena manje athi umvangeli hayi awuthi ngimthindi ngiyambona akazi ukuthi ngenzani ngiyatatazela lapha mina ngiyayibuza ukuthi kwenzenjani namhlanje ibhenki lami ifrizile lento bathinta lensizwa umvangeli ngathi sengitshela ngiyayibona nansi njengamanje hayi sengiyayibona ngavala ifoni ngathi restart ngaphinde ngangena phakathi kholo okuncane ngathi restart ifoni yami ngaphinde ngavula ngangena kwi-app yathi imali ngikhona ngathi Nkosi yami hayi ngoba ngikholwa kancane ngase ngihlala nalento ngamtshela umvangeli wavalelisa ngamphelezela wahamba saxoxa kwawumsombuluko kwayisona kwazi ngoshawula esihlanu kwathi ngeke sekuphela u5 days ngathi ngibawuzela ngathi yini manje ngathi ayozela konke ngayibona le mali lokho sayifaka lapha na lo muntu usowathi wayithola manje le mali kodwa ikhona kumina hlahla mehlo ngibani ikhona kuwe ngani lo muntu uyithole ngamfole waphinda umthinta futhi bathi konje imali yathi hayi yangena sengibhizi phela nje hayi ngabonga kakhulu ngithi vale imali khona mina sisenze njani siyazidinga ezokumbonga nathi nababisiweyo sasabela simbonge siyazidinga
siyadinga zokumbonga wasephalamende thina sibizwe sasabela ngikhunjuzwa ngikhumbula le ndaba ngikhunjuzwa ukuthi abantu masilapha bayibetha abanye nagijima nakuleli ibandla nanifuna ukugcotshwa nagijima nakuleli ibandla nanifuna izikhundla ngithi beniyazi usho njalo umphathi ushuma lwakithi ushangase uthi gabigabi kwebantu bomhlaba kuthi ukhona umuntu ongafuna amalahle ukhona ongafuna umlilo seza lapha ngoba uNkulunkulu waphumela obala wathi ngihamba nani bantwana bokholwa wathi ngiphambi kwenu wathi ngizoba uyihlo nina nibe ngabantu bami asifunda incwadi Isaiah 41 Isaiah 41 verse 9 to 11 Ithe indlela zabantu basekhona isihloko sami kodwa kuvuka ukuthi ikhulume ngaloNkulunkulu ngoba abantu babaze bethi nifunani lapha yini mfana kaNtuli sazi uyihlo thina uyazi uyihlo lapho khona ubona abantu bedidekile bekhathazekile bedabukela umuntu phambi kwefa lapha kade phambi kwaNkulunkulu bese kuhlupheke nokukhulu Incwadi kaIsaiah 41 9 to 11 kusuka evesi lika9 kuya kwelika11 Wena engikuthathile emikhawulweni yomhlaba ngakubiza emagumbini awo ngathi kuwe wena uyinceku yami ngikukhethile angikulahlanga ungesabi ngokuba mina nginawe ungapheli amandla ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza yebo ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami bheka bonke abafuthekela wena bayakuba namahloni bajabe abamelene nawe bayakuba njengento engelutho babhubhe amen Father sephakameni sho njalo uNkulunkulu kuIsrayeli uthi bonke abamelene nawe uthi baba njengentengelutho bawubhubha singakanani izitha ezazi ukuthi kusasa kuyaphela lokho zikhuluma into engayazi abantu basephakameni sikhomba umsebenzi kaNkulunkulu ngomunwe zingazi ukuthi izulu lehlile abantu basephakameni lazosithanda lazosisekela ngesandla somusa lazosithwala abantu basephakameni sho njalo ke le ndaba yami nomvangeli sengiyiphetha abantu basephakameni ngathi sasithatha le mali sasesibona senze njani ngase ngithi angicele le account yalensizwa lena kade ngiyicele kuyona awukaphela u5 sekuphela u5 days ngathi mangicele account yalensizwa hayi manje na kwenze njani manje na phela buthe mhlawumbe kuphela kwenyanga ngathi hayi ngenzela ukuthi makwenzeka ngithola imali ngifakele manje ngakhona ngiyabona umuntu kukhona angiyesaba ukuthi le mali khona ngithi makwenzeka iba khona ngiyithola ngeze account ihlala isingakumina ngisaba ukukhuluma ngoba angazi ukuthi ngizothi mangithinta ngithi send bisifika ngempela yini hawu ngase nginika ngase ngithi asizame futhi imvangeli sasesithumela angisathinti phela le account manje wase ngiyesaba noma ungakhona sengiyakuzila ngokuthi ngaze kuhambe konke kanisabona zimangaliso bana sekuphakameni yathi mangabe isinginika lensizwa ngase ngiyithumela ngaso sikhathi yathi send yahamba yasithi sihambile yayisiyehla imali sekusala lo 2000 wami ngathi inkosi yasephakameni akabonga uNkulunkulu ngase ngiyifonela yathi ngiyitholile intuli imali eyodwa yakhokha ikweleti embili amen hawuzothini bana sekuphakameni ngingasho ngani siyayidinga ezokumbonga thina ababizwe sasabela noma imanga sikhuphukela nasephameni bese ngikhumbula uthando uNkulunkulu asithande ngalo ngithi angeke kwenzeke ngithi makukhona abantu okumele bafele enkosini kumele kube yithi labo esiyofela enkosini okuyothiwa makuthiwa ngoba uNkulunkulu uyosibuza ethi ngehla nganivikele izifeni ngehla nganikeza imisebenzi ngehla abantu bedilizwa nangadilizwa ngehla nganika abantwana ngehla nganiphilisa siyofika sithini phambi kwaNkulunkulu siyothini
wathi nganibeka uphawu ngathi nikelani akuzange kube inhlahla kwaphuma izwi elivela ezulwini lathi nikelani nicela uphawu abantu basePhakameni salicela uphawu sathi mase sithestile emahhovisi sibona singafi abantu begula ngafana ngapha sibona singaguli sathi asikwazi ukuhlala uNkulunkulu ukhulumile asingene ezibhedlela sibaphilise sasifika ezibhedlela bese abantu niyahlanya yini nifuna abantu abane covid bawungafuni COVID yabalekelwa mase uvunule ngemvunulo yakho ona lena yongena kubana COVID ngathi hayi ingabe ngisakunaka lokho ngathi vulani itende ngafika ethembisa ngathi vulani itende libheke ngakumina ngizotshela uNkulunkulu engihamba naye angene phakathi akusekho umuntu ofa kulesi sibhedlela amen samba noNkulunkulu mana sakuphakamela amen sisele nje amandla sisele isibindi ngathi hayi ngathi ngaphuma ngangena ngathatha umshumayeli wezulu sagijima ngathi vulani ngapha sasinameza sathi inkosi yasePhakameni simi lapha uthe wena baba sicela uphawu lwakho wathi masiqhamuka lesifo thina sizobaleka silapha manje na head office ye COVID-19 yayilapha eSoweto kwase wabuya head office ukuthi umuntu uthunyelwa khona safike sathi vulana amasango sicela nkosistela vulana iminyango sizothandaza lapha sitshela uNkulunkulu esihamba naye omanaze thanga uNkulunkulu thina ukuthi sesifikile silethe uNkulunkulu ophilisayo simbonile uqale kithi sesimletha kunina ke sinipha yena amen awona sePhakameni sihamba noNkulunkulu esimangalisa amen angazi ukuthi besizoba novalo makwenze njani yini ebizokukhangisa esabise siyesabe zawona ingonyama bezosenza masihamba nalo uNkulunkulu hawu bengithi ngizohlala emhlanganweni lapha emsebenzini ngizohlala emhlanganweni kwasuka isiphithiphithi ongasazi kwasuka isiphithiphithi wathathwa bonke abantu bathunyelwe ekhosini mabethunyelwe ekhosini kwathiwa Ntuli uzosala ngathi mina ngizosala kanjani uJanuary anazi yini bathi hayi sebebhukhela ikhosi ayisekho into ongayenza ngathi ayikho into ikhonto engizoyenza sazobuza uNkulunkulu ukuthi ngizongayini emhlanganweni wakhe sazobuza yathi into bazeni yangibuka ayithazobuza uNkulunkulu ukuthi njobe biza umhlangano nje uyangala mina ngagijima nginendawo yokuthandaza emsebenzini sengaba nomnaza amahlala phakathi ngawugqoka ngabheka uthongweni ngathi uNkulunkulu ngicela ungimeme emhlanganweni wakho amen angihambe sayikhuluma indaba yamakhosi angikhuluma ngithi ngicela ungimeme ngathi ngiyehla ngashi date kanti ntombazane ngizwile mangithi ngisazobuza uNkulunkulu ngabuya ngahlala ngathula ngathi du wathi kwaphela insuku ngabona ngena umlungu ekuseni ezothi ngizonazisa nina ukuthi ikhosi yethu siyikhanseliwe asiseze ukuye ekhosini ngabheka lena ngathi mina ngikwenzeleni inkosi yasePhakameni amen ngathi ngikwenzeleni inkosi yasePhakameni yasukuma intombazane yeza kimi yathi ngikuzwile uthi sazobuza uNkulunkulu yayibona imisebenzi yakho ngizwile engasho kakhulu ngathi ngisazobuza uNkulunkulu ukuthi njengoba biza abantu bakhe ethi nomhlangano nabo uyangala yini mina ngiyaliwa yini ngenzeka kanjani abantu basePhakameni hawu eheli bantu kuningi basePhakameni iyamangaza ukuhamba noNkulunkulu nganye into abantu basePhakameni sihlangana ngosuku lwesimangaliso sihlangana ngosuku olukhulu nami ngivela kulo leli thempeli lento ezinhle namhlanje nabantu basePhakameni ngivela khona emkhumbini wezulu nami abantu basePhakameni kuba kuhle ukuthi ukhulume kancane unanele ubukhulu mabehlele phakathi kwakho ngoba uNkulunkulu mayenza into enhle uyayifuna ukubatshaza abantu basePhakameni ngiyababaza nami bantwana bokukholwa ngibabaza abantwana esinabo lapha eGoli nankosana udelwa phakathi kwethu namhlanje uyawela yakwesinye isigaba siyoba umnemzane angani noma ngisazokwazi nokumthethisa ngoba insizwe ngiyithethisa njalo ngithi buya khipha lento siyipostile ngikazi uzothetha kanjani umakoti angadumali mangithetha athi usumthetha phambi kwami cha ngithetha njalo ngoba sigadi into enkulu sigadi umsebenzi kaNkulunkulu singama-ambassador sezulwini kuyahlale sikhuzane wasePhakameni siyabekezelelana amen ngibabaza lokho uthi awela namhlanje uyakwesinye isigaba abantu basePhakameni sisatetemuka naye usanda ukuba khona emkhumbini wezulu kodwa ngiyabona ukuthi kuyalunga amen kodwa yinye into engiyangime ngayo ngithi ngimbize ngefastmail ngithi noma ngabe ngifunani noma ngathi wasebusuku uhlale online elinde ukuthi kuthiwa ngenzeni njengamanje ngiyamcela isibuso uNkulunkulu ngalokho angele esigabeni sokuba ubaba sokuba umnomzane angele nezibusiso ngoba usho njalo uShembe wathi ubusiso ngishikaneni wakho kodwa yagama nagama isho njalo wasePhakameni ngikhuluma ngaye
ngiqala ngaye ngoba insizwe edumile, insizwe yaziwayo. Sihlale njalo sikhuzana, ngithi khipha lesa sithombe asihle, ngithi khipha lokho phuthumisa, ngithi khipha leyo nkonzo akuyona yakho, ayikho ezingeni lakho, bese ehleke ejabule. Akusiyena umntwana othukuthelayo noma ungamkhuza kathathu ngosuku olodwa angeke umbone esekushintshela ebusweni esethi ngakhuzwa njalo ngiyayeka ke mina. Ngoba sinabantwana abanjalo namhlanje, umkhuza kanye umkhuzo kwesibili athi ngcono ngiyeke. Kanti ufuna ngenzeni futhi angihlale ngenze into bese eduba. Ngiyambonga uNkulunkulu wasePhameni, ngiyamcelela naye kule ndlela ayiyona angayeki, ngoba abantwana namhlanje banomoya omubi, banamadimoni ahlala kubo angathi angikhuzwa mina. Ngokwakhuza athukuthele uyothi uthi uyamthuma bese ethi hayi ngani wathi angiyeke, ngani wathi angikhiphe le post wakhipha wafake ngimkhiphise isithombe, ukhipha lesithombe asifanele sisifake in 1 minute sesifakile kusele caption entsha. Ngithi asheme sizoyithini le ndaba, ngimkhuze futhi ngithanda ngimkhuze khipha futhi leso fake ngithi ngikhipha 1 minute sefake esinye. Ngithi hawu Nkosi yami, hawu ngithi kodwa ngizokwenza njani? Kodwa sihamba kanjani ngabani sigade umsebenzi kaNkulunkulu, sihlale njalo sixhumana, ngibabazane, ngimbiza ngefast mail ngoba ukhuthele, uhlale njalo ecabanga ukuthi umfundisi akangithumi ngani, ile nhlobo yabantu uma ungamthuma thukuthele. Siyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu bantu basePhakameni. Ngekhohle ukubabaza inkosazana sisuka nayo nayiGoli, ngoba isimangaliso nasePhakameni wakwamxoxela isimanga umshumayeli uNtshangase lapha esikoleni, ngoba wayelokho esuke nakwa grade 10 umntwana obemfundisa noma engayi class teacher, kodwa umntwana wayivama ukuza kuyena ngediscipline nento eziningi umshumayeli lapha abekwe khona. Abantu basePhakameni wangixoxela isimanga, wathi ngelinye ilanga kwakunezingane ezaseyiqala ukugila imikhuba eklasini lazo ekhona ke lenkosazana wethu uLusha, kodwa ngakabi iNazaretha. Uthi ngelinye ilanga babona sebengene eoffice bezobika ukuthi lapha eklasini kunabantwana bangasayiphethe kahle, lento yasikhathaza iyasiphazamisa. Abantu basePhakameni uthi wathi mayixoxa leyo nto umshumayeli Ntshangase ngashaya uvalo, ngithi ukhangakho umntwana othi mayibona izingane ziqomana eklasini ayotshela uthisha. Ngathi ukhamngaphi? Kodwa wakwenza lokho, bahabika balabantwana laba abayiphethe kahle, bayasihleka thina sesiyinhlekiso, sihleka ngokuyiphatha kahle, kuthiwa yini asazi lutho, bayahleka. Wayesethi umshumayeli hayi, wayesebuya wayesebaduduza, wayesebeluleka. Ngelinye ilanga lo mntwana wayesethatha incwadi, wayesetshela incwadi kumshumayeli, incwadi kaThisha kaMprofeti uIsaya Shembe, wafuka ifunda. Wathi mayebuya wabuye senosizi ethi wahlupha kangaka, kodwa umprofeti Shembe wahlupheka kangaka. Umntwana abantu basePhakameni wayembiza ngaleyo ndlela, uthi wahlupheka kangaka, uthi hawu wazahlupheka umuntu kaNkulunkulu ekhathazekile umntwana efunda incwadi kaMprofeti Isaya Shembe, wayeseba nosizi kwase connect umoya kaNkulunkulu khona lapho. Namhlanje nami wasuka lena ngoba phela ibandla lali kuthiwa lamaZulu uma kuseqali ungakabi leli kaNkulunkulu, leli kaNkulunkulu izizwe zonke ziyamenywa. Ingakho sihlangene lapha siyizizwe zonke ngoba lithe izwi izani izizwe nonke. Amen. Wafika abantu basePhakameni wayibamba lento, sinovadlwana sihlala simdonsa simsondeza. Abantu basePhakameni waqina namhlanje uyawela uwele esigabeni esihle sokuba unkosikazi womzwakhe, sisemcela isibuso sePhakameni. Ngimi lapha ngiyabazi nabazali bakhe bakwakhe befika njalo lapha ethempelini elandela umkhondo wengane yakhe. Uthi ingane yami yasithela ngapha, fika sixoxe sithi baba wami sibambisene, nawe bamba ngapho nathi bamba ngapha, bese ngixoxela indlela zePhakameni, indlela kaNkulunkulu. Sagijima sawushaya Rustenburg nabo malume bakhe, sabe sabaxoxela ngalo uNkulunkulu ohlangane nengane yenu. Sathi ngicabanga ukuthi ingene okusangana, ingacani ingene okugula, ingene umoya kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi basebethi siyabonga ngoba sesizwile ukuthi nihamba noNkulunkulu weqiniso, uba zavula incwadi. Amen. Sawathola kahle ukukhambe inkonzo yeprofeti amaBhayibheli, sathi ngokusahlala phansi vula lelo lakho. Wadlula umalume, kwavula amaBhayibheli, wathi mayihlala phansi ngangihamba nomfundisi wami, umfundisi uMdlolo, wathi mayihlala phansi wathi hayi sengiyabona ukuthi ibandla likaNkulunkulu ngempela. Amen. Ngoba siyibandla lencwadi, asiqageli, asicabangi, sikhuluma izwi likaNkulunkulu kuphela.
unomntwana usibizile nase university lapha afunda khona waqoqa abantwana bonke abangawona amaNazaretha wathi uzani bagcotshwa bami naba abantwana sengibaqoqile sashona khona eUJ safika abantwana behlangene safike sabaxoxela ngoNkulunkulu ebaqoqile ngoba efuna ukuthi lelizwi likaNkulunkulu lingagcini kuye kodwa dlule nakubafundi. Isimangaliso lesonto sekuphambene ngoba ingane ziyabeneshwe ezinye mayisifika esikoleni bisifihla nokuthi iNazaretha kodwa yena azangayifihle waphumela obala wabiza abantu wathi ngiNazaretha kaNkulunkulu wathi kuzofika abagcotshwa bami sengibabizile uzani nizobalalela safika nosephameni sayixoxa indaba kaNkulunkulu sayixoxa indaba yaNkulunkulu simenyo yena euniversity lapha afunda khona lapha khona okwamathanda kodwa akazange avume ukuzenzela amathanda kusukela ehigh school kwaze kwafika euniversity wayelokho ethe nje mina ngifuna uNkulunkulu wasephameni ngiyiNazaretha kaNkulunkulu angikwenze okungalungile lapha engihamba khona ngiyashumayela ngomlomo wami nangokwenza kwami. Amen. Bakhona abantwana okafike nabo esontweni esuka nabo euniversity ebalethile ethi bagcotshwa bami sengithole nanga umuntu ngicela nixoxe kahle. Isimangaliso lesona sekuphakameni ngikhuluma lezo indaba ngoba kubalekile ukuthi ukhulume ngomuntu mayenze kahle ukuze nabe zemva kwakhe bengayinyezi ngobuNazaretha bazi lapha bakhona umhlaba uyababuka ukushumayela uqala masuvula umlomo uqala usahamba nje inkambo yakho ukuthi uhamba kanjani ukuthi bese bebona ukuthi hawu wahamba sengathi uhlukile wena usho njalo umshumayeli ntshangase ese-university uthi ngake ngibuke amakhosana akhonze bandleni lamanatha kaNkulunkulu mayisephuma eya esontweni uthi ngangihala enhlizweni yami ngithi abantu banokuthula uthi babe ngeze ngasho lutho kimi nami ngeze ngasho lutho kubo kodwa mabehamba ngangibabona labo bantu abafani nami banokuthula labo bantu ngifisa ukufana nabo. Eyona sekuphakameni sho njalo inkosikazi leyane efika kuSolomon yase yaphi konje ithi mayifika kuSolomon ithi yathi mayifika uthi labantu yathi mayibabona yayisibona ngisho ukuhamba kwabo kulaba bantu laba bangabantu bakaNkulunkulu laba bengakayivula imilomo uthi yabona ukuhamba yathi labantu abahambi njengathi abafani nathi labantu abantu bakaNkulunkulu laba ngisho ukuhamba kwabo okuhamba kaNkulunkulu ngisho ukukhuluma kwabo okukhuluma kwabantu bakaNkulunkulu ngisho ukunyakaza kwabo bakunyakaza abantu bakaNkulunkulu babengaze bevula umlomo bevula amabhayibheli bethi ngikholiwe wawubabuka ubuka ukunyathela konyawo lwabo usubona ukuthi lo muntu akafani nami. Usho njalo kumshumayeli uthi ngangibona izinsizwa zamanatha kaNkulunkulu ezaziseJudi uthi ngifele usizi ngikhathazeke ngithi labantu yini babe nokuthula uthi ngisemhlabeni wepolitiki uthi ngihlale ngisesifithifithini kodwa labantu bakomunye umhlaba kodwa basemhlabeni nguwo abafani nami. Namhlanje iNazaretha kaNkulunkulu bashinyezwa izinyawo zokuhamba kwamaNazaretha bashinyezwa ukuthula kwamaNazaretha bashinyezwa ukunyakaza kwamaNazaretha bashinyezwa amehlo amaNazaretha mayimuka kwangena uthando watshela ukuthanda enhlizweni yakhe. Abashumayela ngamabhayibheli kodwa inkambo yabo isho abantu basekuphakameni ngibonga nangumntwana naye esinayimkhombe mezulu ithi abantu basekuphakameni ngiyabonga ngoba ngibuya khona lapha afunda khona ngiyoxoxa indaba kaNkulunkulu ngekhuluma kabanzi ngomshumayeli ngoba idala yena sihambile naye ibanga ngelijana umuntu okudeke yayihambe abantu bemsebenzi bese ngasamboni bese ngimemeza indoda yezwayo-ke umemeza kube kanye igijima izoyithela kuwena izibambelele kuwe ithi ngisingathi angimemeza ngithi ngiyakumemeza impela ngithi angiboni kahle uthi hayi ngikhona mfundisi ngikhona bese ngithi kube njalo ngithi izwe eRustenburg mayilazi izwi kaNkulunkulu izizwe. Sibonga lokho sibonga lokho kubambisana lokho kumemezana lokho kuqhwebana nabi yangiqhweba athi mfundisi angiboni kahle lapha nami ngithi umshumayeli angiboni kahle lapha bese siyabambana nasephameni kuze umsebenzi kaNkulunkulu ube muhle angeke ubambe wedwa kodwa ulethe kithi uNkulunkulu sonke ukuthi sibambisane ngawo. Amen. Siyabonga kakhulu nasephameni siphakamisa udumo uNkulunkulu wasephameni ngakho konke okuhle asenzele khona siyacela ke uNkulunkulu wasephameni ukuthi nazo zonke lezi ikhonyane
eziphumile kodwa sekuphameni emhlabeni ezihambe zidla imshado. Siyacela le mshado yalapha emali zaNkulunkulu ayithathe uNkulunkulu ayifihle ekhoneni lakhe, isikhonyane somhlaba singaze sayibona uNkulunkulu ayifihle endaweni yakhe enhle. Siyakhongozela lokho phambi kwaNkulunkulu ukuthi asifihlele yona isikhonyane siphumile sidla kwasani lapha ngaphandle kodwa akaphinda sibeke uphawu thina asigone njengoba sigona njengabantu bakhe. Inkosi kusesizwile.